mpamvu nyamukuru zituma bagenda harimo umushahara muto abarimu bahabwa mu gihe ubuzima bukomeza guhenda. n'inkuru ya Prime Ndikumagenga. Ikibazo c'abigisha bariko baraheba akazi ku bwinshi mu Burundi baja kurondera ubuzima ahandi cari kimaze kuvugwa gushika no mu nama nkenguzamateka, ariko n'ubwa mbere hasohotse ibiharuro bitanzwe na leta ubwayo vy'urugero rw'ingene uwo murindi ungana. Mu kiganiro yatanze kuri radio y'igihugu hamwe na radio Nderagakuru ishimikira ku bibazo vy'amashure, umushikiranganji ajejwe ico gisata François Havyarimana yaraye yemeje ko umurindi ari munini uhereye ku mashure mato mato n'ayisumbuye. Ibitigiri vy'abigisha bariko baragenda batakazi ni vyinshi kuko birashika hafi 1,800 aho ni mu mashure shingiro n'inyuma y'ishure shingiro, kandi ivyo biharuro nivyo twafashe kuva mu kwezi k'umunani k'umwaka w'2025 gushika itariki 17 z'ukwezi kwa mbere. Murumva ivyo biharuro ni vyinshi. Ariko no muri kaminuza ngo nuko turavye abafise urupapuro rwa doktora kuva mu mwaka w'2020 hamaze kugenda 47. Murumva yuko ico gitigiri ari kinini uravye ivy'igihugu kiba carakoresheje kugira ngo umuntu yige ashike kurwo rugero n'uruhombo runini ku gihugu. Umushikiranganje avuga yuko biterwa n'imvu zitandukanye harimwo ubukene bwatewe na Covid kw'isi yose, ariko ntakana ko cane mu Burundi umushahara w'abigisha ari muto. Ejo bundi tuvugana n'umwe mu barongo ya masendika y'abigisha yatubwiye yuko umwigisha afise urupapuro rwa kaminuza mu Burundi ahembwa amafaranga ari munsi y'ibihumbi 400 ku kwezi. Ufatiye ku rugero rw'ingene ibintu bigurwa muri iyi minsi hovamwo ibiro birenga gato 50 vy'umuceri. Kandi umushikiranganje w'u Burundi ajeje inyigisho François Havyarimana avuga ko leta muri iki gihe ataburyo ifise bwo kuduza iyo mishahara. Mu majambo make rero nk'umushikiranganje iyo ari uburyo bwari buhari nukuri vyari bikenewe yuko mwigisha adugirizwa agashahara. Mugabo muri bino bihe turimwo jewe sinibaza yuko leta ifise uburyo bwo kuduza imishahara. Ibyo abarundi baja kurondera ubuzima hanze muri iyi myaka ntibivugwa mu gisata c'abarimu gusa, n'abaganga bamaze igihe bagenda ku bwinshi hatavuzwe urwaruka ruja na cane mu bihugu vya Afrika nka Zambia, Kenya, Malawi no mu bihugu vy'Abarabu. Bigezaho umwe mu bihweza ibintu n'ibindi asanga Uburundi buriko baratakaza umutahe ukomeye cane mu mushinge w'iterambere ry'igihugu. Ni mu gihe leta ifise imbona kazoza yuko mu myaka 15 iri imbere Uburundi bwoba busigaye ari igihugu cifashe, mu myaka 20 kurikiranaho kikaba igihugu giteye imbere. Dukomereje mu Rwanda, banki nkuru y'iki gihugu iherutse kuzamira igipimo cy'inyungu fatizo kiva kuri 3.75% kw'ijana igera kuri 7.25% mu rwego kugabanya izamuka ry'ibiciro rikomeje kugaragara mu gihugu. Imibare igaragaza ko mu gihembwe cya kane cy'umwaka wa 2025 umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro wageze kuri 7.4% uvuye kuri 7.2% mu gihembwe cya gatatu. Mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2026 wo wageze ku 8.9% urenga imbago ngenderwaho za banki nkuru ziri hagati ya 2% ndetse n'8%. Guverineri wa banki nkuru y'igihugu mu Rwanda Soraya Hakuziyaremye arasobanura impamvu bazamuye icyo gipimo. And so in view of more persistent inflationary pressures and an upward revision of the inflation outlook, mu rwego rwo guhangana n'igitutu kizamuka rikomeje ry'ibiciro ndetse no gusubiramo ibijyanye n'uko ibiciro bishobora kugenda mu gihe kiri imbere, komite ishinzwe politike y'ifaranga yafashe icyemezo cyo kuzamura igipimo cy'inyungu fatizo cya banki kikava kuri 6.75 kikagera kuri 7.25%. Kuzamura igipimo cy'inyungu fatizo ni urugendo rw'ibyemezo turimo gufata hagamijwe kugabanya umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro ngo ujyane n'intego banki iba yarihaye igomba kuba hagati ya 2 ndetse n'8%. Ibi kandi bizadufasha kurinda ihindagurika ry'ibiciro tukagira ibiciro bihamye. Ibi rero ni ingenzi cyane kugira ngo ubukungu bwacu bukomeze gukura ndetse dukingire ubushobozi bwo guhaha bw'abanyarwanda mu gihe kiringaniye. Komite ishinzwe politike y'ifaranga izakomeza gukurikirana uko ibiciro n'ubukungu bihagaze kandi yiteguye guhindura politike y'ifaranga igihe cyose igitutu kizamuka ry'ibiciro cyarushaho gukomera kurusha uko tubiteganya. And stands ready to adjust the policy if inflationary pressures intensify beyond our projections. Nyuma yo kumenya impamvu banki nkuru yazamuye iki gipimo nahise mvugisha umusesenguzi mu by'ubukungu Teddy Kabiruka ntangira amubaza iki byaba bisobanuye ku muturage cyangwa se
uwo muturage uje kugura cyangwa se umucuruzi. Inyungu ku nguzanyo fatizo abantu bumve ko ari igipimo gifatirwaho kugira ngo banki nkuru nitanga amafaranga kuri banki z'ubucuruzi aba ari cyo inguzanyo ishyiraho inyungu ku nguzanyo, noneho na banki z'ubucuruzi iyo zigiye guha abaturage amafaranga nk'inguzanyo nazo niho bafatiraho. Bivuga ngo rero iyo yazamutse kuko aba ari inguzanyo fatizo nyine, bivuga ngo n'inyungu ku mabanki y'ubucuruzi zazindi twari dusanzwe dufata kwa kundi umuntu agira umushinga akavuga ati ngiye kuri banki bangurize, bivuga ngo hari ikiyongereye kuri cya kiguzi cy'inguzanyo abantu bari basanzwe bafata. Ubwo se ntabwo byagira ingaruka mu mabanki amwe n'amwe? Ahubwo bigira ingaruka ya mbere kuko icyo twita ishoramari investment, ni ukuvuga ngo abantu bagana amabanki kubera igiciro cy'inguzanyo kiba cyazamutse, abantu benshi barifata bavuga bati reka mbe ndetse simpe gufata amafaranga uko niboneye. Bivuga ngo inguzanyo cyangwa ikigero cy'inguzanyo kiragabanuka, byagabanuka amafaranga asohokanwa, bigatuma umuvuduko wo gukomeza kuzamuka ugenda gakeya, noneho bigatuma ibiciro bitangira kuzamuka buhoro. Ubwo se nk'iyo banki nkuru y'igihugu ivuze ko yafashe icyemezo nk'iki ngiki mu rwego rwo kurinda ko mu rwego rwo kurinda ibiciro bihamye, yego, ubwo igihe cyose banki nkuru ifashe icyemezo niko bigomba kugenda kuko ntabwo bishobora guhinduka, kubera ko banki nkuru y'igihugu imwe mu nshingano yayo ari banki y'izindi banki. Ni ukuvuga ngo yitanze n'ibwirizwa banki z'ubucuruzi zirabikurikiza kuko ni nk'amabwiriza baba batanze. Ahubwo rero ikibaho ni iki, ni ukuvuga ngo isoko ry'inguzanyo ikurikira, kubera ko bizwi nko mu ihame ko iyo igiciro cyazamutse abagura bagabanuka. Ni ukuvuga ngo nimba igiciro cy'inguzanyo cyazamutse abagana inguzanyo baragabanuka. Ibyo byo ni ihame, niko navuga, niko isoko rikora. ubu yari umusesenguzi mu by'ubukungu Teddy Kaberuka wasobanuraga icyo byaba bisobanuye nyuma y'aho banki nkuru y'u Rwanda izamuye igipimo cy'inyungu fatizo kikava kuri 3.75% kikagera kuri 7.25%. BBC gahuza miryango kuri Sanganiro mu Burundi ni kuri FM 89.7. Dukomeje n'aya makuru reka tuyakomereze muri Kenya, umubikira ubusanzwe amenyerewe nk'umugore wambara igitambaro mu mutwe ndetse n'imyenda bijyanye akenshi ubucecetse kandi ukora imirimo ya kiliziya, yita ku barwayi se, wenda akaba umuforomo cyangwa se akaba yigisha mu ishuri. Ariko siko bimeze kuri Immaculate Muthoni, umubikira mu muryango wa Mutagatifu Francisco Little Sisters of St Francis. Ntabwo ari umubikira gusa ahubwo ni n'umunyamategeko w'urukiko rukuru rwa Kenya. Isahuza ate ku mubikira akaba n'umwavoka. Yaganiriye na mugenzi wacu Dina Gahamanyi. Hakuna tofauti ya sister Ima na yule sister mwenye ni headmistress mahali ama ni daktari mahali, zote ni professional. Nta tandukanyirizo ry'umubikira uyoboye ishuri cyangwa umuganga ahantu runaka, byose ni imyuga. Nta hantu umunyamategeko atandukaniye nabo. Indangagaciro mbona mu bubikira nizo njyana mu rukiko. Iyo urebye mu bubikira twigisha ko Imana ari urukundo, kutabogama, nturebe uruhande rumwe. Iyo tugiye mu rukiko rero kugira ngo ubutabera bugerweho bisaba ko tutabogama. Hari imanza mu by'ukuri zihabanye n'imyemerere ya Kiliziya Gatolika nk'ubutane ndetse no gukuramo inda. Imanza nk'izi uzikora ute? Mimi siziendeshi. My personal conviction hainiruhusu mimi kuchukua kesi kama zile. Imanza nk'izo nge ntabwo nzikora kuko indangagaciro za Kiliziya Gatolika ni indangagaciro zanjye nk'ubikira. Ntibyakunda ko nakora imanza nk'izi. Iyo uje unsanga nkubwiza ukuri ndakubwira nti izi manza sinzikora. Iyo ushaka ubutane gerageza kukugira inama, nkakubaza impamvu ushaka gutandukana n'umugabo, ndakubwira nti genda uzane nawe turebe niba mutababarirana. Ntazo nkora rwose. Nione kama ni vitu mnaweza sameheana, mimi sifanyi kabisa. Hari igihe uwo muburana nk'avoka usanga ari we ufite icyaha, umwunganira gute nk'avoka w'umubikira? Sasa unapokuja kwangu na pengine hapa ndipo utapata kuna uje unsanga nibwo wabona itandukanyirizo riri hagati yanjye nk'umubikira w'umwavoka n'undi mwavoka usanzwe. Ngiye nkubwiza ukuri nta ni wowe ufite icyaha, aho kujya mu rukiko gutakaza umwanya wabyihorera. kupotezeana muda pale.
tumenyereye kubona mu nkiko bavoka n'abandi banyamategeko rimwe na rimwe barakara bakakubita n'ameza cyane cyane iyo hari ikintu kibarakaje. Ese wowe uritonda nk'uko tukubona cyangwa se nawe urarakara? Anakuwa mkali. Kuna vile hari uburyo nyine tuba tugomba kwitwara mu rubanza, ntago warakazwa na buri kantu ngo honda ameza, ariko iyo ubonye situation ugasanga ari mbi urarakara. Yego nanjye bijya bimbaho, bihinduka mu rukiko bitewe n'umukiriya duhanganye n'umutangabuhamya n'uburyo urubanza rwe ruteye. na vile kesi ilivyo. Mbe iyo uri mu rukiko bagufata bate? Kuko ntabwo tumenyereye kubona umubikira mu rukiko. Nilipoanza practice, kila mara nilipokuwa nikilogin kwa the system ya judiciary kuingia kotini, nikishafanya ngitangira uyu mwuga buri gihe ninjiraga mu rukiko, namara kuvuga uwo ndiwe gusa abacamanza bakandeba batangaye ukuntu, nyuma bakambwira bati sister turasaba ko waduha nimero yawe certificate y'umwuga. Ndaseka, arambaza ati se guseka? Ndamubwira nti nuko buri gihe iyo ninjiye mu rukiko munsabe iyi nimero. Aransubiza ati nibika kubabazerega, nukubera ko tutamenyereye kubona ababikira benshi mu rukiko. Akaniambia hata usiwahi kasirika, ni kwa sababu hatujazoea kuona watawa wengi wapi kotini. Hari ikintu icyo ari cyo cyose cyaba cyarakubayeho mu rukiko wenda kikagutungura, ese wabyifashemo ute? Haikosi, na for me kuna kipindi nilikuwa na client fulani na client akuniambia ukweli. Ntibyabura, hari igihe nari mfite umukiriya ntiyambwiza ukuri ibyo yarakurikiranyweho. Ngeze mu rukiko nsanga ndiho ndavuga ibyo yambwiye, nyamara avoka twari duhanganye yamuregaga ibindi byaha bitandukanye. Nararakaye ndibaza nti kuki umuntu atabimbwiye kare, none nkaba ngaragara nk'igicucu. Uzi icyo nakoze? Nasabye urubanza ko rusubikwa, mbwira umucamanza ko ntashobora gukomeza bitewe n'uko avoka mugenzi wanjye ibyo yavugaga byari bishya kuri njye. Facts ambazo counsel ametoa ni geni kwangu. Nk'umubikira wawe ufite imbogamizi ki mu kazi kawe ugereranyije n'abandi banyamategeko? Kuna kipindi kimoja nilipoingia kotini nikaketi, mtu mmoja hari igihe ninjiye mu rukiko nicaye umuntu umwe arambaza ati sister wayobye, aturakora iki hano kuri umubikira? Umukiriya nari mfite ntabwo yari yamenye ko avoka wari umubikira. Arambaza ati witwa nde? Mubwira amazina. Ati ni wavoka wanjye? Ntiyego. Arambaza ati uravugisha ukuri uravoka? Ntiyego ndavoka. Arambaza ati atese urabyizeye ko uri bushobore kuburana kugeza ku musozo w'uru rubanza? Namubwira ntiyego. Ninjye ukunganira. Hari ukuntu nyine societe imbona nkaho ndaho ntagomba kuba ndi. Nashindwa hapa nawe ni kama uko in the wrong place. N'umwanya w'amakuru y'imikino twateguriye na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC yahuza imiryango. Mwireho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Burundi. Umukino ukomeye cyane kuri uyu wa gatandatu uzahuza ikipe ya Aigle Noir na Bumamuru. Aigle Noir niyo ya mbere muri shampiyona n'amanota 55, naho Bumamuru iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 43. Iyindi mikino iteganyijwe ku cyumweru, Dynamique izahura na Vitalo, naho Flambeau du Centre ikazakina na Ngozi City. Mu Rwanda ku cyumweru hazatangira isiganwa mpuzamahanga ku magare rizwi nka Tour du Rwanda. Abasiganwa barimo n'amakipe akina World Tour, no kuvuga amasiganwa mpuzamahanga nka Tour de France. Bazatangirira mu Rukomo berekeza i Rwamagana. N'agace ka mbere k'iryo siganwa mu duce 8 duteganyijwe. Ako gace gafite uburebure bw'ibirometero 174, kakaba ariko gace karekare kurusha utundi muri iryo siganwa. Tujye mu Bwongereza, shampiyona ya English Premier League, nyuma yaho Arsenal iburiye amanota ku mukino wayihuje na Wolverhampton ya nyuma ku cyumweru, izajya kwa Tottenham muri derby y'amajyaruguru ya London. Intego ari ukugarurira abafana bayo icyizere cy'uko ikiri muri kuruse y'igikombe. Ni mu gihe Manchester City yo izaba yarayikinnye na Newcastle United ku kibuga cya Etihad. Arsenal na City hasigayemo ikinyuranyo cy'amanota 5, mu gihe City ifite umukino w'ikirarane ndetse ikaba ifitanye umukino na Arsenal mu kwezi kwa 4. Mu yindi mikino izakinwa, Aston Villa izakina na Leeds United, Brentford yakire Brighton, naho Chelsea ku kibuga cyayo Stamford Bridge ikazakina na Burnley. West Ham izaba iri kumwe na Bournemouth. Ku cyumweru Crystal Palace izakina na Wolverhampton ku kibuga cyayo cya Selhurst Park, naho Nottingham Forest ikazahura na Liverpool. Ni mu gihe Sunderland izisobanura na Fulham.
nkiri mu Bwongereza ikipe ya Leicester City yajuririye icyemezo cyo gukurwaho amanota 6 bitewe no kurenga ku mategeko agenga imari muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri mu Bwongereza. Ibihano byafatiwe ikipe ya Leicester City n'akanama kigenga mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri bituma bamanuka ku mwanya wa 20 mu cyiciro cya kabiri, bari hanze y'umurongo utukura, no kuvuga izigomba kumanuka ku kinyuranyo gusa cy'ibitego. Shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Bwongereza Premier League yari yarashinje Leicester City kurenga ku mategeko agenga inyungu n'imicungire mu gihe cy'imyaka 3 kugeza ku gice cya shampiyona ya 2023-2024. nayo yajuririye icyemezo cy'akanama kigenga cyo kudahana iyi kipe ya Leicester City kubwo gutinda gutanga raporo zayo z'imari za buri mwaka. Soreze muri tenisi, Jakub Mensik umunyarepublika ya Czech w'imyaka 20 yabujije Jannik Sinner gukina indi final nyuma yo gusezerera uyu mukinnyi wa kabiri ku isi muri kimwe cya kane cy'irushanwa rya Qatar Open. Mensik yamusezereye amutsinze 7-1. Ibi byahagaritse urukurikirane rw'intsinzi 22 ku mikino 23 kuri Sinner, aho yari yatsinzwe gusa na Novak Djokovic muri kimwe cya kabiri cya Australian Open mu kwezi gushize. Uyu mutaliyani w'imyaka 24 Jannik Sinner yakinnye finali 10 muri 2025, atsinda amarushanwa ya Australian Open na Wimbledon, ariko yatunguwe na Mensik. Nimero ya mbere ku isi muri tenisi Carlos Alcaraz azahura na Andrei Rublev ufite igikombe giheruka cya Qatar Open muri kimwe cya kabiri, nyuma y'uko bombi batsinze imikino yabo ya kimwe cya kane. Ayo niyo y'imikino nabateguriye. Ndi Yves Bucyana. muri Afrika no kwisi yose. Mugenzi wacu Yves Bucyana arakoze cyane. Mu kiganiro imvo n'imvano cyo ku munsi w'ejo tuzabagezaho amateka ya Orchestre y'Impara, aho uyu mwaka yizihiza yubile y'imyaka 50. Impara zakoze izina muri muzika nyarwanda mu gihe cy'imyaka kugeza ubwo zihimbirwa n'izina zihimbirwa n'umugani ngo nta cyabuza impara gucuranga. Ese waruzi aho uwo mugani waturutse? Twe turimo gucuranga, umuntu umwe aragenda ajya hejuru mu giti, yumvishe yishimye yibagiwe ko ari mu giti, niba yashatse kubyina, niba byaragenze gute, ava hejuru ayikubita hasi ahita yitabye Imana. Noneho abashinzwe security baraza baratubaza ngo k'umuntu hari umuntu witabye Imana yari mu giti, umuntu akomeza gucuranga kandi hari umuntu witabye Imana mwaba muritse gucuranga. Noneho turababwira ngo ibyiza reka tubwire aba bantu bishuye, tubabwire ko tugiye guhagarika gucuranga kubera uwo muntu witabye Imana. Noneho seba najya kuri mikoro ngo murabizi tugize ibyago, hari umuntu witabye Imana, ntabwo turongera gucuranga. Umuntu umwe muri bo aravuga ngo nta cyabuze impara gucuranga. Bose barikiriza nta cyabuze impara gucuranga. Noneho uwo mugabo turamubwira none tubigenze dute? Ngo bamujyane, noneho bajyana umuntu wabo, mukomeze mucurange, nta kundi twabigenza. Turakomeza turacuranga, nuko nguko byagenze. Icyo ngicyo rero cyari ikiganiro imvo n'imvano cyo ku munsi w'ejo, turi kubasogongeza ntimuzacikwe. Dukomereje mu kiganiro baza muganga cyo kuri uyu wa gatanu, tugiye kubagezaho igice cya kabiri cy'ikiganiro ku ndwara ya vertigo, uburwayi butuma umuntu agira isereri ariko by'umwihariko iturutse ku matwi. Mugenzi wacu